bewo. Jesus, keep me bewo. Kimi bell, only be a jar. Kimi bell, that's why he me. Oh, Kimi bell, where is a jar? Kimi bell, our rate. Eh, Maya Naramasa. Eh, Masatayanama. Kimi bewo, binamie, kimi bewo, kimi bewo, kimi bewo, au merati, kimi bewo, au Jesus, kimi bewo, me kradofu, kimi bewo. Kimi bewo, daddy, kimi bewo, kimi bewo, kimi bewo, kimi bewo, kimi bewo. Only be a jar. Kimi bell, me gradofo. Kimi bell, our magic qua. Kimi bell, our Aprenina. Oh, Kimi bell. Kimi bell. Kimi bewo, kimi bewo, kimi bewo. Katakyie live worship. Agyei. Katakyie live worship. Agyei. Woni mi be ya adwen se eni modern Ghana na se na wiase ade ba ko a opie na se o kai se nhye wo a wo be se wachi akofa ne tente pa na your mobile phone. Oh yes, essence. I have been able to pay and make come for now. I have Big Joe phones repair a. And now fain all the phone coco chinchi. And that come repair a B. A man I try and error. Try a rock beer phone. Now come one. I'm being cell phone the cry. And that's all being no was and I said corner break. Now yes, idea. And then you wara. It's a make count. Big Joe phone repairs. Big Joe phone repairs. Biara Ginatum. Why are you man check and only phones? Say iPhone, Samsung, Nokia, Itel, Infinite, Techno, Redmi. Phones no dear. Yeah, he know to me. Pia. Young said, number you take your hold. I Big Joe. For when you check a quite hotel link station. Person I said pay. Honorable Big Joe. The way says your mouth no son. What's answer for accessories? Bit to say charger, protector, earpiece, accessories. Pia. No sabeka. Yes, I'm for and a chair into us. Your name do my painting. Was also a chair. Crabate. I drew. Kunsu. A zonko junction. I hear quanta. And check what? Check what here. First, how much for 02
0245 794 556 and 020 95 156. Big Joe Repairs Aid. So best says your phone. I'm going to say a home and our last and best stop. Katakyie live worship. Eradia yeniye. 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 Hallelujah. 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 Sano pewo duman kumanya nkopo amaye ni mwengu ase. Ena Agyei fro woni amaniemu na no paidia. Eni ye di asedani ye ne nkamfo ne ntuntum ne mpeja ne de kwa komano. Adie chi se na selection kaya. In fact na mi begina hasa me mama soru woduma nkuma na. In fact na meni agi abro so. Mama na no pesa selection account no wuso oduma kwanya nkopo ye bia ma odia. Ahaya Katakyie 90.9 FM. Zede dame ta kachiro no atwuma nyina live worship headquarters ne ha. Edura no pase na me ba Richmond. In fact it say ono ade anchin so oba be bonsenku na manyankopon a na bibia nkasa ya no. Eno no paye mu nyame amodia enya medenchi akasie mu bibibiara biara no woye krado no wo twen se ne dai die eno wo sone no de ne hu bewuram bi bai wuru ko kuruk die besi die na no pay besi esense ne nyankopon no ankasa no ono ankasa ye be sore na prezina akamfo na tuntum na sanemrani ama ono awanhwe ye na no pe wo be paba obeka se me mamina me bomo enso ene kura de mapaba osodie na no ye sedodo mo pejam ya mana ye sedodo se kan tanfu bi nku anka mama nka ye ni magu asio enke ka obi nku anka okura nka wontimi nko makura na kache se wonye bi edidi ama wo ma mama wo ti wa wo nyini nipa wo bone no eka obi wo nkunku na nka wo kura no in fact wo koye no nka wo ba na nko nya accident mama eka obi nku nka wo kura no wo daye no na nka wo nsore eka nkofu bi mu nku na nka de awurade nyankopon tiri mu po wo de fa ho no anka mem
enti twere ne se Alexandro Kobre Jomfo no oye ni omoboni pi na so awrade ntua ne kasa de ni nyuma sitie me ba ro chimo nyame nhira Mami chiachi obi a waje mre no otie Katakyie live worship atwema enyina live worship headquarters mina medie ni mu na Danquah senior from Kinebet mesie ne jana no yehye ekachiro obi no nkanchiro obi se ne Katakyie live worship no ampaye bedwa wa ha na me chia Big Joe the we Big Joe adwuma hu siti ntimi ibu ni dia na me pese me boto aso ena no Big Joe ofre me fun so siminia osodie bi ekoso na no ojuada no sofo maame original mama ba ye no sa osodie no obi de phone bi bere me ya phone no in fact me chese phone no de wie na mi adwene no kura ntimi mama mi ntimi nya phone no nanso me de mi huwuro osodie nim no ho na ho konkunu sene ye ena me de me nsa pia phone no de me nsa keka phone no ana in fact me de me nsa keka phone ho konkunu nkire me se fa we kan we ho na phone no de anim zim ena phone baye minya Big Joe ne dis adanse no mama na opese na no opese onya danse dia fa ho hye wo so de anim no wate osayi Yesu Kristo ne nyuma nyina ye nwa enti me tia Big Joe dia ebuo total filling station fu nyina yi Big Joe bie momosimu mi ensori wono mankuma no na no pai me chiachie mu nyina omo to atadwe fo no wonderful ade ton fo nyina mu obuoko total filling station enanu pay ya chiachie mo Master Latif Motors and Spare Parts hey Master Latif enanu pay me chiachie no Pragia Papa de no Master Latif Joy Assemblies of God Cooperative Savings and Social Service no twa show no from Gasco yen yetimi ji wusika to ho ni asa bompa ye guso yen na ubedi loan ye wonkofu bi mu omuba na omubedi loan o de koye adwuma owia no asa aboka Joy Assemblies dia nunya beji loan esanse ye di nyame kroji na ye edi ye adwuma ni nti ubedi loan ade bia odi koye bia no omoga Metia House of Love Osofo Justice omo branch omo bebie no aferi no Osofo Justice anano pay oso omo mudo musika betu nyina omo sunti osodie ye na mi ye frim na mi jahwan ni Agyei patas Manager Gladys mi ankase mi nwa Agyei on this Steven ni na djuma omo makanyina wa Agyei patas enano pay ye chiache mu free katakyiefm why nyame nhyira mu nyina etaso papa de wo panu ani Agyei patas unya diru hona se omo bobo na se wo hwe na usika ne nso a me pacho ko Manager Gladys wona ka chense wutie Katakyie live worship enti wo sira no wonte wo so Manager Gladys bete wo so baby manager wo bia chia kasie nkoma no na no pai Any Octave Music and Clerical Shop, Kings Metal and Fabrication Works, and Opeme Bana Kense so na dia bi em se fie wura bia kono so onye gate ma no upe gate papa dia to fie pa wasi won na upe nda dia bi dia design won mu a Kings Metal and Fabrication Works me pa chew ye wo emem heya ufre ebu akwa emem heya imfun farms ho wonderful and Opay Kings speaker bi esi na dwuma mu wo biem se bua Mesia na wo sodie wantie bia won fa wo awurama na wankasa wo ye boni aye eni die twatwo nkoma afari community canteen fuoi omo mu didi wa afari community canteen anope me chiacha mo Mesia ne jana asoni ye di be sori nyankopon no onipa bi ode ne ho be hye osodie nim no akomaso die bi eda na akomaso osusu nyankopon nyama o ehami bi awoka onipa bi anani sa wona wo ma
wode wura wo sodie yi mu a onipa bia nani sa wo daache onipa bia nani sa wo hyebra de ompese awurade nyankopɔn abasa wo ɛda wo so no ɛbɛba mu no Alexandro Kobre Jonfo ni ye nyoma boni pinanso awurade ntua ne ka onipa bia nani sa wo ne wo ma no opese wo di won bone onipa bia nani sa wo hyebra no opese wo di wo bone mese na wo de ho bese wo sodie ni mu a osusu nyankopɔn tua ne ka se de ne nyuma sitie hye and the prophet wo via na midifo wo via Reverend Prince Agyei wo via Richmond wo de me mpese omo wo social media no be hu sofu zezei wo pese wo be hu sofu me pacho bra Facebook eye Katakyie live bra Facebook sesi eye Katakyie live anaze ko Facebook eye katakyiefm TV udru Facebook no bono YouTube no bono Katakyie TV a ubewu Reverend Prince Agyei wo ho access Citadel Chapel in fact na no me ko ye ne sofu ko di nkoma me se no nyame di fo access wan na de ma wo minisa ya na ka sai na so Oziminia me bompa yo no susu nyankopon ma me sedi no enti na sofu be chire ma asase no CK for su electricals Onyamia wa yema ne ye fe na eburo ya adwe ne ye nte aseyeso no ye hire no ena no pai mame nko osofo Prince Agyei ho enyamidifo ena no pai mechia wo hey na huzo obi abawura studio ha the international Japan engineer opon tena wa no se de bie na de twese ba ruko kruk oso de no so de ne hu be wurem because when we say nkofo ya so de nyankopon eja no engineer opon no me pacha u pese u bie radio station ni bia u betimi afre engineer opon e kire me de ne number ni betuja wonderful mama nko Reverend also for me mo akwaba wonderful kasemunu nu abie ni kakra mu mama me pacho bibia bokode wonderful na ministry to say ya do ministry ekos na abasa ye kese e wa twuma ko foro wi access Citadel Chapel bebere na enim so osofo me ne osofo na ko school osofo bebere na enim omunim beta chire ye beka ho asem Reverend Prince Agyei no onyamenyi wo bimfiri wo wuomu na no pay I speak over your life as a seer of God. Make a satu obi abrabos wo bi hyebraso. Si esusu obi ahihye wo bi de mani pabina no paya. Osusu nyankopon fa agrada ne ayera monte ho. Efie wona say yade bi emuduru age bi na se mu wu a minus you. Me say minus you. She ami bi a woka. Mama die bia wo ye bia busa awurade wate ye woni pa bi mu ho a omunnioma bi omo ye no omo musa nyankopon
enti ade na omo ye no anko wie papa de ama omo enti twena ne se ekwan bi wo ha etini wo nipa ni so nanso awie ye ni ye owuo wo nipa no wani mu na etene so far as say wo ni say etini wo wani mu no na bia nye no na Nyankopon we de pede ma wo hwebere meko sofo wo na sofo akirikire sanso mu sanium asasem we me ntiase se ade bia ye bia twase ye buse Nyankopon na say yenkosi yenkuta ye experience ni yemfa nante wa brabom no possible say be che obi biara wo tie possible say Christo yi na che no Bible say wanye bibiara abra okoti Nyankopon. He said Jesus, you can't afford. Now what try quina because Janajaya can't get He said Jesus, your quino a bass as you should be born in pride. No, the Jimmy no your phone show. Now I don't know dear brother. Jesus, Uncle Tinyamia. Let us say and you how can John chapter 15 verse 5 now? Bible no come and say so continue ultimately. And the only pandemic DNA and the experience ni the part ready e see say ya de ya ho atu Nyankopon so a na ehwe Nyankopon ni say e di Yesu Kristo na mo so a yes that na dey na inchira be ya I say, Genesis chapter 1 verse 26. I say, let us create man. Even when you pass it, you should answer. And yes, so the Bible says, when you go for one more, you put 2 million. And what did you answer? You see, you go for one more, you know, or you baby. And this is the most important part of the human system or the human body, which is the brain, the mind. So what is it? When you go for one, you put that unit to liberty. Or the unit to liberty. Yes, or the unit to liberty. It is hard to and you go for the mouth, you put the same. I and I say brain, I drink it, then you put it. So when you put the same, you should have drink you see, the brain is like the God. So I drink it, then you put it. I drink it to say Christo now. Yes, it is saying me. So what is it? It is when you put the same, or what drink then the dream be I don't even say. Or the drink then the dream. In fact, make my successful in some areas. Oh, yeah, now, Jane said, or the Agyei and Nyankopon boy, or the 2 Nitirimuno. I and you may be a bit me successful with those who will say Nyankopon. Yes, everything Nyankopon is out of the mama. And I mean, I don't have 2 liberty. In a minute, the 2 Nitirim. Yes, in the I'm not the 2 liberty. So what is it? As I say, it's a computer. Papa Chiremuye because Obisus are getting bit to me, but the Nitirimu say, on fire, young question in Tirimunkuno, and no Nyankopon at the man, and as one at the man. I say, I don't know. They come say yo the white and the black. So let us see you tuntune any fit again. Yeah. Sometimes it will be here. I mean, like something here. A Casadina through the brain, through adrenal. So make it all. And make my say, the Casa success. Our cancer will be successful. Success, let us say, ye dear. You can't ye dear. Say, you can't ye dear now. I probably will never pass the so I did it. But when you coupon a pound, you prefer to get it. Maybe a month of some part of the year. Senior, or you see, if we ye sifa. So, by you, Yamimusi, ye dear, oh, and the Ubisaya, much will say, you Yame, Muye, and they were some so a quan and pass the day. You will Yamimu ye dear, and you won't some quans of us ye dear. Papa, yes, some of us are some way so. Yensa mene bise nyamene ye na chese ye die no ye obonsam de ene ye wo Nyankopon de na chese obi wo ha obetimi edi ye wo abrabam na enye Nyankopon no kobusa no e was because we de o Kristo nyanya wo se
friend yedie no e bia onya asase bi o Kristo nyɛ tuma sifie o Kristo nyɛ tuma to car bi saa ne ma na wonya nyina no friend say yedie ba no kwasɛ wo ni sɛ me no pa ba ya adwene pa sɛ ye obi wo so so a onye Kristo ni net o sifie ni bi to car ni bi o bunko fafa so ato car dem net so no we mu sɛ nyame nunu dabi no no me jino ase no enti na me ka sɛ adwene de ni bagire bo no ye woni papa ne woni bone so what is it jeno ye woni adwene ne ye no ana me ye hu sɛ efiri nyame papa wonyam nyankopɔn kwa so na so na monsam de kwa so papa na die na nyame de hye wa no sɛ ne nyame ma mɛkyɛ papa ma ne nkɔma me ene be ka sa kyerɛ obi a o tie bi sɛ on sorry na kyɛ sɛ obi wɔ hɔ a watena ne to so akyɛ oyɛ nya sisi yadeɛ kura wɔ ne sisi mu enti papa wo ka kyɛ sɛ nipa no kura wo tie Katakyie live wo kyɛ sɛ on sorry te sɛ sɔfo panyin wura watena ne to so ama ne sisi yɛ akyie papa enti be ka sa kyerɛ me ka sa kyerɛ obi biara o tie me ne sɛ on sorry so wo hwɛ Exodus chapter 10 verse 4 ɔso sorry na wo so na asɛm yɛ dɛ ɛda na yɛ deɛ yɛdi wɔkyi enipa bi a wo tie bi ante ase sɛ ɛwɔ so ɔsɔre efiri na kwadwere mu ɔsɔre firi ne nam na ɔhwehwɛ yɛdi akyiri kwan hwehwɛ Nyankopɔn akyiri kwan na yɛdi akyiri baa de ɛde ma no obi biara wo tie bi a wakyerɛ faako mpanyinfo ka asɛm bi ɛsɛ sɛ wotɔn yare a ana onya no aduro okay Exodus chapter 10 verse 4 na bi kan wasem na o se sori na wo so na asem ye dey eda obi biere o hwe yedie en sori because eda no so and now mama so and now papa so and now sofo so and now nua so Bible no say sori na wo so na asem ye dey eda na wo se na yendie yedi wachi okay Judges chapter 12 verse 3 o se mi hu se mo mbaboa me no mi ankasa me mabra bo na se mi ankasa de me nkwa eto me nsam na me tu na se na me bo pia omo na rade de won ye dey e hye me nsa na chese o tena ase na nkwa mo mpia wo ma nka odoma nkwa mfa wo emfa na nhye wo mo nsa e do kai Ezra chapter 10 verse 4 na verse 5 no o se na Ezra e sorry obi a wo tie mi ntia se won sori a obi nsori ma wo se won sori no anya bribia ma wo ho a obi nya ma wo se won sori no mo mpaye a obi mo mpaye ma wo Jesus se won sori na won pa bibia nya unse obi etifi sisi amno kase ono onya na adwen so bato school so ono so onya na adwen so opagima bi asua nti sa di pa we wote fa ko wote ne so obi won se mfi ba ko ba mfi mi no ba mfi mi nsa ba school a wan ko bi adwuma so won nsu ono onya na nso obekɔ school onya bibia onya na adwen so ono kura na obepensa no dwuma bi asua onya na adwen kura se anamontu bi ewo so otufa na brabo ho no emani ti ontu na brabo ho na montu ne nsa nka ne na nka sa ana wote fa ko ne wo kane more ya me beye e be fa sele bebre kan se be fa amfa be si de e be fa na wo ka no na wo tu ho na mo so aye dey aka ho se wo ka se be fa na wo tu ho na mo so aye dey aka ho na me nya ma me ka se bi ntro odi kasa pa se be kan se my god obi biere wo timi bia be ka chen se won so de bia on ti ase hunu se enhyira bia wo safoa osofu obi eki enhyira bia wo safoa o sofu na sese akwantuo de safoa wo ho ni safoa wo ho ye de safoa wo ho aware safoa wo ho na sese kino enye ba akopɛ dabi enti abrabo na ye bo no ade bia wo pese won saka bia na nsa ade bia da wo koma so a wo pese Nyankopɔn ye ma wo no ye won safoa wo ho ni safoa wo ho na wo bibi sofu obi eki ka se ni ntro obi de wo tie be de wo safoa no omopunu de wo safoa ni mopunu de wo safoa no omopunu mo omfa mpuma mu na ekɔ ne dan mu ho dabi de wo safoa mopunu de wo safoa ohuri wo de wo safoa eno so wo bie pro no ma nipa nyina ntia se entie me na anopa ya me ka sei o Katakyie 90.9 FM say every door respond to a key every door respond to a key ne je safo bi enim ne padlock anaze enim ne key ye di bie pro safo nya mpa yo ye di bie pro safo e pro sensi ya metie sesi se me firi akodu bi fie na me ya madwen se me bie me pro
There's a Saphobian Gramia. Now, some of them pay baby a prona. Me bomb pay 10 years. Me bomb pay 100 years. I get up on a cheap printing a day. And that is a papa. Nipa be more dear or more a busadian and my just a keen uncas or one saying yanka and yanka kino. It would be me, or big enough to bomb pay. Also, a tap of some pay in the park. I saw for people, some fire, and I'm sorry, and put me a naturally, or yes, you Christ, or becoming some more. Up on the NBA, or yes, you Christ, or Bob, bring a day, NBA. If he said, every door responds toward a key. So, would you let me text you. Abra, Jacob, Agyei, Agyei, Bible says Isaac didn't stand my Jacob. Now Jacob didn't stand here, that's so Jacob Ekran, she doesn't know break. Jacob Gutanshira, Jacob Ekran, she doesn't know break. Oh, that Korean is who know why we won't pour bread or soon finish here, do 9 and Sana or bar or pen, and here the mother. The Bible says, Brad Jacob, as a Chasabani field. Also, sick with hair. In the chair, it is a bit too, and a movie, and also a bit too quite be. That's all called bread, that's a name on fire. No Saturday at Bedfield. It's a black Jacob at Bedfield. Bible say, Jacob, any or radical for me may encounter. A radical for me, dear Prapere. Bible say, almost Sasia, and dear Prapere, no my dear Chion. Jacob Efren Chinas no bread, but it's here. A bra is so very no, yeah, Gana command Neja Isaac, and yet no one need no insura above Frado. Bible say, a Jan Catron say, Wunya Jacob was Jinch Radoko, then so, you may catch it on the side. Iso, so which mark can tell one. So we bet mark can tell one. So we bet me so if you are China. So bet mark can tell one. Iso, we bet my union come in a every so. Bible say, Jacob up to Basta, and buy. About 2 years, Iso and him catching in some law. The Bible say, 1 year in shadow. The Bible say, Yame, a time. Bible say, Yakupo, and you must say, Jacob and McDonald, Iso and time. Jacob and McDonald, Iso and Mede, Metano, then Yakupo Tano, the 1 year in shadow. The 1 year in shadow for 2 days, because Papa didn't shadow my Jacob, but the Safana Iso. Or the Israeli my Jacob, but the Safana Iso. And so that's a one could tell you so. And because Jacob, you are Brantabia, not on Pepper. Jacob ya branch bia na ne nsan kan na ne nsan dey ne nsan kan na nka because ebra ne ma me pokro ka tira ne say Jacob o papa say na wadwuna fa onua iso ho no pito di ntira de ma no eye ma me no Rebecca ene ku abo ne ye adwane de ma Jacob so fa ko ye dey enko di ntira eti papa ne di ntira de ma Jacob but safone de or the ma iso odifo na tese metiase dia ye woni pa bi mu omu na amanie bi mu a omunye hu nipa na omusafuo kuta no no enti e woso obenya medifuo bi etise Reverend Prince Agyei yes no otimi kira wo se otimi di safuo na wo hwehwe na dia ma adinti na so enam hwehwe ne papa imfiri mu ayira na akwa na no ka no ka tell say bi mo difo bi wo ya nyi ha sei ye kokro nya wo ya nyi no na odifo bi wo ho odifo Samuel bi wo ho a obetuma tell dem one year dey this is obi hwehwe ni yie die obi pe na kwantu obi pe ba obi ye odi sisi adwuma ho ye din ama no obi pe sese dwetiri kakra bi die asati business bi nansu onya na chese that means say adekuro no ho hwehwe no adwuma na nipa na hwehwe no ye di na nipa na hwehwe no ne safo ni kutadifu obi e wo so woko yakopon aka ba aka ose monye me yakopon ni na masebetim na monye madifo ni na moye de mu bedi e chese ye die kutadifu ekita ye my god ma obi an ni ho chinye ebra so ekopi odifo ka tell say e dey do be pia o say me papa mo na ayira na me ye de me hwehwe ma odifo se mo ka che so say so fa mo asem ye de etu ba bi kra dai mo asem tu ba bi ye mo la ye de ehwehwe enti ebra so ekopi odifo di mo no na so kra ni da say obaye we hren e wa Israel na so ni da say obetimi prophesy but Bible say ebra Samuel and so enya encounter no Bible says Samuel and the Wugu source the brother and Wugu source Bible says that one home a source the Bible says a so every ho echo Bible says we different categories so be siam for be on my wadoye sad dia no abem the Bible says Samuel secretary source e bra wu koi onya difo be boma shenkom the Bible says ekobasa odifo Samuel eduma Samuel kan e de two source on the bem na so e sha se wo shenkom the nipa twehye nyina ye wonwa the nipa nyina ka se enye so ana shanko bi na se we den konka di for no obi tie me ka se me kira when you have encounter with the prophet of God from that day
We are poor, but you can become a rich man. You went to the prophet as a poor woman, but you can return home as a rich woman. You went to the prophet as a poor man, but you can return home as a rich man. Obi biara wo tie me enti asma bi gen. Nyakopon de wo yie die eno mpagya eno nkoso wa hye difo nsem. Sabi esi ye no. Ama so sabi betime si ama wo. You must have an encounter with the prophet because encounters count. Ebra. So esi odifo no na bra boss sai. Na ko nam ehwehwe mo. Sana na ko papa aye na aye abrante no. Ona na nwura musa na wo hwe mo. Osofu wo ma zemwe wo bie ki bia mama adwena kwa kosi ebra na kunani aka wona ne bandi wo mu kwa kodi ewuo no Bible so wo mu hie nyamedifo Elijah no ensenkyereni bi ba ma. Chapter 4 verse 1. Bible say no kunani ni tumika ko odifo Elijah nkyɛn. Ka den so odifo mekunu umisa wo tene Onyankopɔn yem. But mekunu afiri ofiri mi so oja kae de ato. Enipa nyina ntie bi o. Bible say na papa na ofiri mu ni odifo. O odifo na o sa tene Onyankopɔn de anim. Ne tese na medifo kase. Na ni ye die safo na ohuru akira kwan. Ne nkuta ni kunu. Ohuru safo na akira kwan. Eti Bible say oja kato ho ama kafo ne ba so ba fa ne ma mienu da koye de akoye nkoa. Ba na odifo Elisha kira safo no. He o. Na papa ne wuye do. Bible say okunani ni tumiri ka ko odifo ne nkyere. Odifo ne busa say ade na wo fie. Obi ntie bi o. Ose Agyei na wo ye dey e wo fie. Ose mo ho kakra bi na ye dey e wo fie. Obi tie me yiye die na wo fie wa o. Yiye die ni wo fie wa ye die ne be no. Yiye die ne be no. Wa de be kyerɛw. Wa de be kyerɛw kwa. Ye wa kyerɛw kwa ni wo difo Onyankopɔn sa wo do so. Ana be ka kyerɛw sɛ abrante ababawa wo yiye die kwa die. Obi ton unime obi abie phone shop sisi am no kase. Ba anya wona yiye die be fira ba o. Et obi tu bie boutique na agu. Obi tu bie salon na agu. Obi tu bie phone shop na agu. Basani pa bia no so to bidie no de yeyi na hwan na be ka tell say uyiye de no na kwani uyiye de no na mo nie etobi tiri trasa no adwere me be say me bie shop bi me say me ko bie provision store wenya sika bi opesu obi business okwasika no na tese ono isese ono ankasa be ko nyamedifo ho no ko peki no wo de ko bie okwasika no onu za tete no the Old Testament na ahemfiri na be ko kumpokra na omubusa difo ntai obusa se kunya mi koi medi nkunim anase medi die papa ma adwena kosi so se emre David okọ akomba ya ne abefa na japade ne yire ne menyina no in fact David na ne buofu pa nanso wanyina bufu no so anye na adwene se ne nkofo no so obeye dai odirimi ka be ko mo na emum okohu nyamedifo no na o se minti wo mo Ose ai tiomo na batomo. Nete so okoje kini firi nyamedifo no ho. Ena nyamedifo ndi kini ma no. Enti wo ko nyina no nu nim kwan asa nkofo no sojafo no besesa wo moma no nim sa kwan ni nyina. Nekre. Enti obi temi se yi, ogira control prochi, ba woni safo a. Obi temi se yi, ogira ware prochi, ba woni aware safo no. Obi temi se yi, ogira epun bi a eye yedie prochi, ba ka safo no. Eni ka ka tira wo se, yo cross safo no omo pulu. You could have funny more so we have to get a prochi bowa. You make out and say, Obomo check, we just a phone, or the beer. We just a phone with the beer shop. We just a phone with the beer or the problem. We just a phone with the beer, your dear problem. You won't see me, ye. Say, Jacob Jeans, Madame Brassa. That's a phone, but this woman. Some father is what is a funny a year. A better Jacob took one or buy it. About 2 years issue and him at friends of my lord. That is so a ye so and never take up the bus or the brace or this one you back up. I can say, when I feel control about the here, Sunday, maybe, but media, Yame, or Yami ye. I didn't hear. It's so a sorry. It's so a sorry free, like quadrum. It is a issue. I'm sorry. And can see that Gama. And when you didn't put any day, I'm free to make a such will be a would see Mrs. Say, oh, sorry. Guys, oh, the Bia Cassa, made them been 50 years, you didn't be 50 men one for Blabom, made the man you have from Uncle School, man you be a young school, some mammy, man you be a man, woman, see me, ye. Said guys, handsome, what was what campus in the way? What was what car was he said? Made them fear the ye didn't fear her, and we shall be free mono, or be any why you will be showing. They would see me now, Cassa. My own officer also be to be a ye. Now, swap a year we shall.
papa na chese asem we mama adwuna kwa kosi odifo Esther onu onya ne ntie se hema yesi due bi se nkie meku oni na sefo ni wofa Mordecai fo nyina Esther nsode a enka yedi ama on sode so nka yidi fo nyina nka asehye ekie ku omu nyina yes obi nya se wote fa ko na obi kompa ba na ka tena sister so me se wo kwa ya ka me pa bom wote wo ye den He so on any back empire. No, access Citadel Chapel. Yes, no, to walk up for Ridia. No, to all. Or so quite a coming pabum. Make Casacho be a team to see. Set a quantua, and a Chamaco for Libya. A Chamaco for Libya. Access Citadel Chapel. A Chamaco for Libya. You may give me hotel. A Safano, I may give me hotel. The two men suffering and none yes, yeah. And then you may also they revival air courses is here because it's a Monday. Now, a free Monday, no, ABC and Rago. And no matter course. I didn't never put beers or a sorry devil. I saw if you I know a Similia. I know Ash, I know a D. I know some of course was on the easy. If you catch them on office, Papa, I'm what dreaming your pa. Me use a simple kind of costume. In fact, I'm what dreaming. Me come to me feeling trow. Now me can't say he never talk for you. But Papa, now people be when you might be cast answer regular. Or being said that they can say. And like us attend to you. Or being showing free the quadro. Or being showing free the tosso. No one to one among me at Moko for Libya. Access Citadel Chapel. Now I never won't put you. Now rather be cut near Cosso. Actually. Rather than put Madame Swak and and I'm also to the also double money fat. It was also a day and I'm 25. And rather than Madame Swak catcher, they were never being also that channel. Now they say, ye dear, and that photo, and one dear, and a farm with you, if Mamma sent you. Access Citadel Chapel. Access Citadel Chapel. A buaka, Koforidia. Reverend Prince Agyei and your cotton and cano. In fact, Mama, what that check? Why, Mama, what now? What to swat check? Mama, what now? What to swat check too much? And there was so for say, young sorry. Esther, sorry, and then couldn't be a bamano. Chirana say, Sabana Esther, ye na Junis will go who can no. Not as a Saman or Hinema or Quanse Branebe Una or Sofo, not as a wound Timim Kohuno. And so now say Esther, sorry, ye, no, did that 3 days is see what. And now me and see what any more Israel for no bomb piano. Chirana say, oh, Hinema, all that's who be me who no crown and so Esther Bura hono. And oh, Hinene Tin boy a day, it would be James here. And you make Jibu with you. Or no, I wear some ranty with you, a bravo say. And my bravo with you, I say. Obia, you be and cost with you. I don't have to talk. Sandy Papa will tell you, say, I'm on the roof. Obi Timon. Or Joseph, Obi Timmy, or Joseph, or Obi Timmy, or David will be showing him. Obi Timmy. And tell my man say, and tell my man you. Bible saying when I'm going to and you give a two for one coming for a bayadom and you have some for a wolf fear what we young man tamo and our solidarity yes. Let me cast out and Jabby won't tell me. Mount Trunk as a befa, let there be a dano, a befa. Oh, sorry. Or the befa, national. Last year, okay. Last 2 years, okay. Last 3 years, okay. Who see what the fish what the beyond that inside a question that amount. Sabran said, Sababa one sorry. Pay what Mako for the access to the chapel. You both Radem Pie. You rather make a son of them say a bra of a free holder. Then you jump to the with you, Emma. In fact, of what charge it do? What charge it do? The patch of bra Facebook. A Katakyie live. When you do Facebook now, what Katakyie live? Who Reverend Prince Agyei? Who call YouTube is on what katakyiefm TV? Messi and ye be manya miemo ye be koto na sore na chen above one kro mo wosoro ho no
papa obi tie sesi obi person ofro no ani odi nkomo bi because abrabo ne twa na chima obi ntini o mebi ase obi pesafo de bi na hyebere bi na nso papa wa tro ya obi tie sesi na bam kura ebu oni afi kura de wo so nkwa aso de biem papa fa number ne tudwa na fa bompa ye ma san nkofo no ma me na no pai nyame wa mo obi aso bebre nyame mo obi aso bebre abo so bonye den na wodum de wodi kan ja wono onya bo ofo ntia de wodi kan ja wono wo hu safo no de wodi kan ja wono de wodi kan bie pun na wura bo no safo ko ntini wo bie mu awura bo no so wadi titela abrabo nya den ye go do be kyerɛw na so be show mu amo abobra na unyaye abrabo nya den na mmom do be show mu amo abo no na ye den so obi tim se ya o ti fie and then sorry oni baby akwo wo hyedemo ye se wo mpabre kofi wo mpabre ko wo mpabre adwa wo mpabre and adwa nya mpabre oni kofi nya mpabre so obi aso kofi mu wafo ne nya maye wafo ne nya maye ntine se kofi mpabre ne se kofi wo plans pa kofi wo plans oni tiri ma ho na bebo no obi eni ho no na ho di bibi obi be pie bani mu a na onya boafo eno ne ade ba ko pa nya kopon edeme ye wo wiye mnemi so obi be pie bani mu a so wo pe boafo ama otima bo bret ba ko na ni mu a na ne sa ye dey aka. My number is 0543 0543 64 93 30 0543 64 93 30. Me bomba ya mo bibiere o tim sisi ya. Papa bomba ya mo bibiere o tim sisi ya. Papa adwuma ye fu otie ye. Obi biere o ye adwuma, onim obi tim ko bie shop. Na oti ho. I'm a patron in Bre. Edipa kra ma betwam. Edipa kra wurem beto ade. Me bom pa ya ma wo bi obi biara wo bi shop biara. Jesus. Na auto ade Bible say ensa anya adwuma no edidi. Na kire say ensa nya adwuma de wo say didi. Me bom pa ya mo bi biara wo bi shop edipa mba. Edipa wurem kasa mesemba. Me bom pa ya twedom de ma. Jesus. E wo Jesus Christ de wo. Me bom pa ya twedom de ma safo nyina. E wo Jesus Christ de wo. Obi biara wo ti fia wo tem se sie. Na opa adwuma na onya adwuma de obi atra applications be 20 wala ko tutu nyuma bebrebe mu nso so yem frɛ no me bom pa ye ma wo biara wa atra application da ko wura nyuma bebrebe mu na wo pa adwuma na wo nya bie sa efri ne ekosi wo tra efri ne ekosi sa bosumi be ko na wiye na awurade ma adwuma ni bi wo Yesu Kristo de bo na ya fra wo Jesus Christ de bo na wo so nya adwuma ni bi ye na wo so nya adwuma ni bi ye e wo Jesus Christ de bo obi biara open boa obi pesike bi start adwuma bi obi pesika bi e dia afanye me be sintiri so kra kwakoton obi pesika bi afa force atwa obi pesika bi afa mpabo aton obi pesika bi e dia fa fruits aton na so onya boafo bia me bom pa ye masa odi pa biara o tem sesi yi a opem mo afiri obi ho me bom pa ye radimo nya nipa ni madon radimo nya obi ani madon radimo nya boafo bia ni madon Bible say na awurade nyankopɔn soma odifo Elijah ekɔ kunafo bi hɔ ama kunafo no ehwɛ odifo Jesus na emu odin de ba nyankopɔn ma kunafo no pohwɛ odifo no me bom pa ye de mo bi biara otire sɛ awurade bie kwan a ɛso ɛfama wo awurade mo kwan to baabi kwan nie obi biara ɔhwehwɛ mo afiri obi nkyɛn me bom pa ye sɛ mo ne mra sesi a awurade mo obi mra wo bɛ awurade mo obi emesra wo awurade mo obi mra wo sra bɛ mba wo awurade mo obi nyisika fancha wate awurade mo obi ma capital na fa ye adwuma wate awurade mo obi bɛ wow ewo Jesus Christ de bo bi yimpa ye mo obi onya ni daso biara sɛ awurade ni wodi daso wate efiri na ekoi ka wakoma to yem Jesus jaisu Jesus pepa wani mu disuo Jesus efiri sɛ no nsia bɔ mienu no nsia bɔ mpremienu no nsia bɔ mienu sɛ obi dia ba na no pa no nsia ya animre no nsia so so de nam kwamu ba me kasa kire obi na baba buo sɛ anya ho bɔne nka wɔn odwo wate efiri sɛ wo ya wo di bi obenya wo ya wo di bi obenya ɛna sɛ ba so wo ya wo di bi obenya eti de me ka kire na no pa ni sɛ nya ho to so Nyankopɔn mo nya ho to so e wo Nyankopɔn asɛm fa ho to Nyankopɔn so mpa me bɔ ma ɔne sɛ awurade bie kwa kɛse bi jama na wo de oni behunu na wo di adansie na waka sɛ awurade na ayɛ o Yesu Kristo de amen. Amen. Asa Citadel Chapel. Ebua kwa kofo region yewo. Eni eba be ro so de enimu.
enti ka kire obi so onye ready no mbie na no nhyase se wo da twedi empona se me do ko big Joe phones and enterprise dia ye ne yetimi ye wo phone de ma o mani ye kama pa ma in fact wan kasa no wo ho na se wo hwe wo phone na etise de okoto no mu no na yeah repairs, screen repairs, iPhone repairs nyina ni bi ubenya bi wo big Joe phones and enterprise. Phone unlocking, phone decoding, chargers, earpiece. And now who do ni nyina ubenya bi wo big Joe phones and enterprise. And number here 0245-794-556. 0245-794-556. And Master Latif Motors and Spare Parts. Me pacho utie me ope pragiato nimri mwa. Yenkwa laba, yenkwa swase, me pacho yenkwa swame, yenkwa bebia. And one Master Latif Motors and Spare Parts. Yes, I ye pragia repairs. Yen yetimi shisha o pragia ne ma fe wadi si roda. Utimi say yes, 2019 so 2026. And one Master Latif Motors and Spare Parts. And carry for Nina, ya baby branch about Kwama White, and Kakomu Junction Hono. Washing Beno, my baby in the forefront, and washing Beno, my baby in the forefront. A honorable Master Latif Motors and Spare Parts. You were Bajaj, you were TVS, you were a Canadian in a buako for your phone, a crouton phone, and fancy tabre, or moon a chill of winina, the cone, so for life. Me pacho mumra buaka na kisa. Wayosi filling station one of the Master Latif Motors and Spare Parts. And number now, Peso Befriend, no bejo pregnant, 05422-458-65. 05422-458-65. A Master Latif Motors and Spare Parts. Ye na me kwa hia na fiera for no magimi so ye. Because if you're for no magimi so ye. Ejapata. Mesia no mu netimi ma tas na wo bowura ufia. Otimiza akwe wo ye guy. Na niate pa. Ejapata se fo netimi ma tas ma utimi uze obi bowura ufia onu atimiza akwe wani ate esense tas na wo toye no eye quality every Twyford ho because ye Twyford main distributor Kumasi nyina Ghana half and nyina Ope Twyford so distributor pa no ani Ejapata as why ye were 40x40 rustic and polish 60x60 polish and rustic ye were waters ye were 30x30 bar floor 30x60 rustic and polish Ave who sees your kitchen now open kitchen cabinet which is open kitchen when you map papa dia me pacho Ejapata so sa tunton san you many nebi ye were chemicals na no me kama asem se fie no wo sie no ye nkoto paint na ye friend account oni biem debi na ye fie ave wo enkura ni bedi agurabo so mo nsa na ye kekeka edan no na ofe wo dan no kra ye basa Ejapata sa kokofa painti kama bia in fact American painti pa fia no anse wasensuo na odi aboda stem wona wo kro no pepa na kama na afi ufie na sa ya munu biem Ejapata as why ye wo chemicals eni na hudu ne strips ni nyina obi bebu se Ejapata as why pacha kan mu odu for community hospital no Ubu sa brunsan fe biso Ejapata so na wo unya duru sa brunsan na se na na beti Katakyie live worship si twegu me pacho ho Ejapata se nko ba bia nkotota manager Gladys wo ho be hwe kama minya Steven minya keto Steven obe hwe kama o pe dos aha ka China dos ni bi no bathroom dos no aha Steve obe hwe kama Agyei so ho me chiachi omunyina na no pai Ejapata for this here 0245-967-229 0245-967-229 Ejapata And your main phone called Joy Assemblies of God Cooperative Savings and Social Service Union. And what do you short me patron from Agyei school?
Susu savings, current account, business account, Susu account. I pay a summer loans. Me pacho sikan and fan kosa usumi and ase. No one here that croon you may do not conform chamber and panime chasumi yisikano. Fabra gasco, ya baby, ya branch banku aferi heya. And you won't tell me I won't be in carrying in a chiwina, a ferry funina, a crofum funina, me pacho mumbra, a ferry station. Who drew a bones are bronze swap and a gasco, stickers of bubo. Me pacho one or more office, a book of forms or mutime, ya branch about who book on macro, when each go quite assemblies of God, joy assemblies of God. I saw it dinoa, and your branch about a gasco. And then friend any need you my wife 0200 171450 0200 171450. Wadoma Royal Hotel se Branano pay program bena wo ya me pacha wo pe conference hall wo pe conference room dia ye Wadoma Royal Hotel ye kuta 100 to 350 conference room capacity. Individual capacity. Aha, na tese ye conference room na so papa. Uba Facebook aba huni nyina wo ho. Uba YouTube aba huni nyina wo ho. Wadoma conference in fact papa. Enti wo tie me wo pese o ye engagement. Wo ye wedding bi. Wo host program bi na wo pe conference room papa dia mpacho no ne Wadoma Royal Hotel. Your rooms no so ye very affordable and neat. Your queen size bed, your king size bed, your double and single bed. Ningine bi wo ho, ape your restaurant. Yes, our pool ho. Enti Wadoma de unye wura ho a full package. Bibi bi wo ho. Enti wo tie me na wo pe baabi akodwodwo ho, akodware, wo pe baabi adi adwane padea. Eno ne Wadoma Royal Hotel. Manager Hassan wo ho kama. Freno na no pay 0558 599 679 0558 599 679 and your Wadoma Royal Hotel. Yeah, me Vicky Boutique. And now washa mataria shamia mi digina Facebook hona. If remember me mama Vicky Boutique. Vicky Boutique ye no bane din hwe ni mu. Uko occasion bi wedding bi uko asore ontari nyina ye dada na opentare kama padia enu ani Vicky Boutique. And now me call Mama Vicky and I say Mama Vicky, ya tare ba ko mama me ba Richmond fa mama. And Mama Vicky ya tare ba ko no say Richmond generation na fofo go bonse nko de man nyankopon. And Richmond je enti wo patare papa, wo pempa bo papa bag papa pa dia. Me ba jonko baby a. E no ni Vicky Boutique, and ni no ba ne din hwe ni mu. Me ba so your number near 0546 496 453 0546 496 453. From Mama Vicky nano paya, from Mama Vicky nano paya. Na koje watade. Wo de udru wa me obo akacha utie Katakyie live worship. Enu nti na ma wo ba ho. Mama Vicky be ho ye. Kings Metal and Fabrication West. Octave Music and Clerical Show. Tiero Event and Lighting. Omunyina so ya se. Ipachi be bawuram. CK Fosu Electrical. Mamin Venture to Fama White. Electrical appliance bia wupe bia. And when CK Fosu Electricals and ano pay. Mese ene Bobo na yes Azuma Blue ni yemfa bi moye dem. And then you were 2026. And you Azuma Blue ni yemfa bi moye dem. And you CK Fosu Electrical. You were chandeliers, cables, socket switches, MCBs. And the keka nyina you will change over ni nyina bi wo ho. LED light, stabilizer, water pump. Afi electrical accessories ni nyina bi ubenya bi wo CK Fosu Electricals white. Distribution panels ni nyina bi e wo CK Fosu Electricals. And now no pay for CK Fosu for me pacho wo si wo fie o pay electrical wires. And now dia wire ho na ye papa dia en catch fire bi dia for CK Fosu Electricals. And now no pay a when ni chire buo kona wo komenhia no ye ben Madonna Hospital. Abrunse bi wo ho ye wone soro ho a number ni 0546 669 686 0546 669 686 e ye CK Fosu Electricals ni e bo ewura mu
ye bawra mu dia ma mensenya memra ne na no pay na minya be ma Thomas munwura mu sesie ma me friend no kantan kranji echi nyankopon danse amferi nyankopon ni di oduma nkoma tetika so nyankopon ni di aye biafo ni di ose ade oye ni di onu ne tutu katwa katetia banka bama kamfo ko fie gudi kamfo me kamfo ne se wono ne agenko ni Kristo no na ina nimini na chinya mebiere ni ho enti enanu pe bebi awo bia ma wonsa so ne peja wonsa na hyase se wo de nyankopon se me ba rich mo wo hefa me ba rich mo mi ensanku ni so mame me ba rich mo mi ensanku ni so hallelujah boda me kunse nkoni ye ma me rechimo baby awo bia no be ma wonsa so no peja wonsa shase dia sadama na nkupo esanse ye na dum ne na wo mo ne ye da so tie se enka nyo no anka enka ye ne ye se ye fa hini ya sebi ono no wo hwe ye nso ji ye firi wo mo Minister Thomas Waheva, Mama ne Mike Mame, Minister Thomas, Mama, Minister Thomas Mike Mame. Oh Jesus, Minister Thomas Manengo. Oh, that was an pain. You are the one bro, and a woman the Pebiachi. You depend on any senior young. Any I send a young fatality if you to say. Say, Radiam and the Pebiachi and a secretary mother Yapujima. To everybody in Kessia. I said, Pebila would see me said, and I ever saw everybody who are Kuma, ever tell or solidarity. In which I was so and Coleriano, no one suffered, I have one century. Oh, I said, I am thank you, Jesus.
Papa,
Yes, Lord.